mangkenir pacang nyupat Jani digerlis manirep lakar manyupat ngatman biang teken aji ngentu atman aji miwah biangi dewene makekalih lakar supat maniru rare sida betara iya disampuni kadia sapunika ngrare sida betarayamu meparikam kama nyamakatmu kali keditu iri kehidup harus sahase ngambil atmo kalih diri dari satemu neka Kagiat laris atmani kekalih punika jegal bokang geni jambangan jeka pulang irike ring kawah genine sane mengabar-abar kawah merupa jambangan sane jimbar tur dalem pisan sang bimo mangga ngatona duka hide sang bima sampun ngaksi paripola hide betarayama kadi asa punika
yang dari semula ngaksi Sang Bima duka ide Bataryamo raris degeris ide Melayu Sang Bima lawat Mimih bintit pelai bida Bataryamu kau beroleh ide Sang Bima tangkir yang Batara layon ide ngungsi punika siwelokane mepi kayunan pajang Mas Wake tangkil ring ide Batara siwa Bataryamu raris ide matur piuning ring ide Batara siwa sapa rene biayu toreng yang molwake nguning ayang separindikan biuten sami sane punika kekardine oleh ide Sang Bima ring ayamo loke Batara guru ngandiku ide yang siwa raris ide mawacana jalan jani ide ngesengin parekan idene cai parekan
Kemu-kemu ni jani cai mau jalan. Ketua kejani tata nah kamu engalan gebuk untuk tetengeri tepat untuk kuliah bala pekan samir sampun ni kesuara yang punika tetengeri suami bala panyak sani winten ring sejebak siwa lokani pada rauh tangkir betara cerita deki sampun pedek rauh ide sang bimo ringajeng ide betari siwa raris ketakenin ide oleh betara gua nguduh ceni pisani kabuatan udah cening sang wawu prapti dewa nene dadi cara anak gegesonan sapengarauh ceningi apa ada bebuat ane saratang cening kanti idewa pedek mai ke siwoloke sang bima matur semua matur ariside sang bimo sah semua pangastuti ring ide betari siwa dia ngarau Ratu Betara sane dados sesusungan jagate sami sepengerauh ditiangi pedek tangkil ering bupadan singgih Betara ditiang wantah masa serep
wenten sane rereh titiang. Ngatman miang ngajen titiang boy jetio sane rerehin titiang inggih punika wantah atman aji makemewah biang titiange kapulang reng kawah ditu punika idemah kekalih sampun kalebok irike ring kawah cameregoh mukane punika ratu ngedah yang yamuk mesu bayu kedumun punika yang yamo pulih masubaya ring dewek titiange ratu duka lele teman ngaji sedaweg yang yamu sampun kasorin titiang irike ide masubaya jagi semanggo pacang nyupat atman biang ajin titiangi iya jeg tak duk ide kalebok kering kawahe tur maning yang yamu melayu punika raris uber titiang rauh mriki Batara guru ngandiku sapunika atur ide Sang Bima mawacana raris ide Betara Siwa yani kitu ngatur ceni nenahian subuh saja itu buka atur ide one cening
ne bapa ngecen nu Nenane jani bapu swece ngicen cening ware nugrah. Na cening tinggalin ditu jani bapa ngelugrain cening apang side kepangguh tekening atman ajin biang ceningi nenana ditu jani cingakin ring dasar kawah gua kemuka kemu dewa ke dasar kawah camere goh mukane ditu nyenalih cingak ini dewa ditu kali biang dewa jeg pasti kesubur akar pangguh ini dewa atman biang ajin ini dewa ni ditu di dasar kawahi ide magna sang bimo dan kejut ngaton gelisin carita sampun ide sang bimo ngelungsur mepamit ring ide yang siwo sampun reki rawuh ring tepian kawah tumuli ide kagiatan kunti pandau kuarani ingyan ide Betari Kunti kesarengin oleh para Pandawane sane mangkinnya mijil saking nganesang bimo
Raris medal saking genahi meneng ering angan ide Sang Bima. Dan itu Bima macebur dan ngalinguang punapi malih jeg sahase raris macebur ide Sang Bima. Ring kawah jambangan nyeburin punika kawah jambangane sane jimbar punika mangraki ngademan aji yang jumujug ring dasar kawahi iri ke kau bekar rerehin ring dijemina belinggih atman aji miwah biang Indonesia.